Assalamu alaikum, Ashabı Sufa kanalına hoş geldinizler. Bugünkü videoda biz Bakara suresinin 249-256 ayetlerini asıqbay, bayağı təcvidpен түсіндіріп, бірге оқитын боламыз. Сіздер де Құрандарыңызды ашып отырыңыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Осы аятты басынан бастап талдайтын болсақ, фәләммә деген кезде шаддал мим ұсталынады. طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. Сүкінді мимнан кейін харекел бір бәріп келген үшін мимнің жағдайларынан сол себепті біз ұстаймыз. Фәмән шариба сүкінді нуннан кейін ихфа әріптерінен шин келген үшін ортасында ғоннамен ұстаймыз. Минху ху созылмайды. Фәлейсе минни вәмәлләм сүкінді нуннан кейін ләм әріп келген үшін идғам билағынна нунды ләмға айналдырып жібереміз, ортасын ұстамаймыз. Ету'имху худы созбаймыз. Мына жерде худы созамыз, себебі өзінен алдыңғы әріптің харекесі бар. Илля ман иғтарафа ғурфатан биядих. Мына жерде ғурфатан фатха тәнвиннен кейін бәріпі келген үшін иқлап болады. Ортасын ғурфатан деп миммен ұстаймыз. Фашарибу минху ху созылмайды. Илля қалила минхум фатха тәнвиннен кейін харекел бір мим әрпі келген үшін идғам мағалғына болады. Қалилам минхум деп ұстаймыз ортасын. Фәләммә жауазаху ху әрпін созамыз. Хуаллазина аману мағаху ху созылады. Қалу ла тағата лана лияума bijалута ва джунудих. Ху әрпіне сүкін беріп тоқтаймыз. Аннахум мулақу. Мына жерде сүкінді мимнан кейін харекел бір мим келгені үшін мимді харекелі сияқты қылып оқимыз. Кам мин деген кезде бұл жерде де мимді шадделі мим сияқты қылып ұстаймыз. Фиатан. Мына жерде касра тәнвиннен кейін қаф келгені үшін бұл жерде ихфа болады. Мына жерде қалилатин касра тәнвиннен кейін ғайн келгені үшін изхар ашық оқимыз. Қалилатин ғалабат. Мына жерде фатха тәнвиннен кейін каф келгені үшін ортасын ұстаймыз, ихфа болады. Кафиратам биизни фатха тәнвиннен кейін бә келген үшін бұл жерде иқлап болады. Кафиратам деп ұстаймыз ортасын миммен. Wallahu мa'ас сабирин. Фәләммә баразу лижалута ва джунудихи قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما زنجزه شد الميم دوستايمز برزوا الجالوت وجنوده هي سوزلاد قالوا ربنا أفرغ علينا. نجرده إدغام مع الغنة أقدامنا قف قلخلا
وانصرنا نجد إخفاء على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Енді осы екі аятты талдайтын болсақ, فهزموهم بإذني. мына жерде сүкінді мимнан кейін харекел бір бә келген үшін мимнің жағдайлары, яғни ортасын ұстаймыз. мына жерде ху созылады. мимма яша ба'духум, мына жерде де мимнің жағдайлары. мына жерде идғам билағына ортасында. Тилкар русулу фаддална ба'духум аля ба'д. мына доттың махраджы тіліміздің жанын, яғни ұшын жанын оң жақ немесе сол жақ азу тісіміздің үстіне қоямыз. ба'д деп қалқала қылып тоқтамаймыз. ба'д осылай. Минхум ман калламаллаху ва рафа'a ба'дахум даражат ва атайна Иса бна مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. منهم деңгізде нәжір мимнің жағдайлары, мим шәддәлі болады. шәддәл сияқты қылып ұстап оқимыз. мән кәлләма, бұл жерде ихфа, рафа'a ба'духум даражат. Иса бна сүкінді бә қалқала. Ва айяды, мына жерде де қалқала, ху созылмайды. Бирухил қудус. Мин ба'дихим иқлаб. Мин ба'ди, бұл жерде де иқлаб. Валакин ихталафу фаминхум, мына жерде сүкінді нуннан кейін ха келсе исхар болады. мына жерде де исхар. мән амана, мән кафар, мына жерде ортасында ихфа. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. мына жерде үстінде қызыл сызықтар тұрса, міндетті түрде 4 әлif мөлшерінде созамыз. Анфиқу, мына жерде ихфа, розақы, мына жерде қалқала, мына жерде мимнің жағдайы ұсталынады. Мин қабілі ортасы ихфа, айятия идғам мағалғына, яумул идғам билағына, байғун ихфа, вәлә хуллату, вәлә ортасы идғам мағалғына. Енді аятыл күрсін оқимыз. Аллаху ла илаха إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا تأخذه نجرد سوزلاده نجرد إدغام مغالغنا سنة ولا نوم له سوزلاده من ذا الذي إخفى عنده إخفى هو سوزلاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء من علم شيء دنجزي إدغام مغالغنا من علمه إسخار ولا يؤو دنجد أود زوزامز هو زوزلاده وهو العلي العظيم قد تبين نجرد إدغام متجانسين سبب دال من تا مخرج دربر براق صفات دربولك صوشن قد تبين دال ده تاسيخ تغلب أين الضرب وخيمز قد تبين سل تانك اشترق وخيمز قد تبين الرشد من الغي فما يكفر فما إدغام غالغنا ويؤمن إقلاب فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام سكن دونون لكن فاقل جنشن إخفاء جسيمز والله سميع عليم إسخر